Hello guys, nagawa ko ng chicken strips, chicken tender sa ibang pangalan. Bibirelid ko mamaya pagkatapos. Mamarinate ko pa siya. Sa video na review ko. Ada Chef Said. Ano mati niya. Ano miss? Miss ko tada ko is. Ano yung camera ko? Yung camera ko daw pangit. At pare-parehas ang size nito. Ang isang order nito ay 3 pieces, 3 piraso, 3 pieces. Ayan. Ang nare-ready ko to sa ayan, breadcrumbs. Pero hindi breadcrumbs lang gamitin ko. Cornflakes yan para mas masarap. Bibreaded nyo sa kaunting gatas. Ayan, may nakamix na ako dyan. Dried oregano, garlic powder, salt and pepper. Dapat black pepper, hindi white. Black, para mas malasa. أختي يا أختي Ako. كيفك يا أختي؟ كيفك؟ والله سعيد عم يجيب لك شو الأسنون Ha? لا أنا أجيب واحد ريال. Pwede na wajib kam sa Real o street kullo kam sa Muya. يجيب لك أخونا هنا أو أبيض أحمر. أحمر أنا أجيب أنا واحد. أنا أجيب واحد ريال. جيب واحد ريال حتى هو يجيب لك وأجيب 5 ريال كل 6 ريال. واحد مويا 6 ريال. ريالين واحد. شرموط ولا ما في شرموط؟ شرموط ولا ما في شرموط؟ في Hindi ka naman sarmunta na video siya. Ano kasi pa na channel YouTube malo? والله Wali yung tasyo. Ano jibinta ha? طيب Tawa ko dun sa kasamahan kong Syrian. Yun daw, isa namin kasama sharmuta. Lolo po. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Nilipat ko dito sa isang bowl. Then kukuha ko ng gatas. Lagyan mo natin sa paper. At may naka-ready na kayong flour. Tapos mix na. Ito yung flour, regular flour. Yung garlic powder. Ready. Mga 5 grams. Yung chicken breast, mga ano yun, 2 kilos lang. Ito black pepper powder, mga 3 grams lang. Iodizol, mga approximate 1
5 grams. And oregano, dried oregano. Mga 1 gram lang. Tapos lagyan nyo ng milk. Liquid. Ayan. Mga 20 grams. And mix nyo na. Para ma-absorb na sa chicken yung pinaka-ano niya. Marinade. Alam niyo ba ang purpose ng gatas sa chicken? Pampalambot din siya, pampalambot. Para maging tender. After ko ma-mix, ito na. I-mix ko na siya sa i-blend ko sa regular flour. Sa video. Pwede na narakit. Tumat-mas kita. Then mix nyo na sa regular flour. Then I have about 6 minutes and 30 seconds. I need 10 minutes. And then أنا راكب هذا ads 5 ads كله. Dapat consistent yung nyo, dapat lahat yung flour, dapat nakamix na yung gusto. Makikita nyo, parang na lahat na siya nakamix sa regular flour. Tapos, i-drop niya dito sa milk na may salt and pepper din, saka may dried oregano. Ano? Wala. Ayan. Sa amin miya-miya, ha? Yes, sir. Then, susunod yun na sa yung breadcrumbs. Kaya may namakin ko. Mga muskila. Mga miskin. Nilog. Ito na. Sorry, wala ng gloves eh. Ito na yung resulto. Ayan na. Depende sa order. Alba, ang order nyo, one portion, 3 pieces or 4 pieces. Ayan. How many minutes? 7 minutes. 8 minutes, bago 2 minutes. Then stop. Kulyong lasin mga piyasa ko lagi karapit. Sarap. Hindi kaliwali siya kung sa undi. Naro Pilipina na to. Ang pisa di ka Pilipin, atur rapid. Sinsinos milyon. YouTube, no? Ano pa? Empezamos na YouTube. Ay, anak. Ay. Ano? Ay, sorry. Bisa ba din, naro Pilipin, kala sana siya kung YouTube. Nama pisanit ang pa naman pisanit yung Pilipino na. Alhamdulillah, napi malum gitar sawi i-compose music. Nice. Sawa-sawa ka da. Oh, amazing. Pero madali lang to. Pag-aralan nyo para pag nag-business kayo sa sa Pilipinas, hindi na kayo magtatanong. Ka lang, very easy. How to make, talin sura-sura, mapimuskilada, mapi-katir, siguro. It's pretty easy. That easy, that chicken strip easy to make. Very easy to make. Mapisim-sim cordon bleu, katir. Kuling ko naman ang racket cute asar dagiga. Ganun si ano si katir pa din. MashaAllah. Kulo si alat kulo na permisada. Nice.
Spider at Tulsukol by family. Ayan na, Madam Awal Kawan Mara. Mga Pilipid. Sa business, tadi ada YouTube sawa-sawa. Ayan, 10 minutes na. Ito, patapos na naman ako. Oh, So, so. Ano bang yan? Manin? Ano sa yan? Said Mali, sabi kita ada kami video ada, Hina. Said, Mali sabi ka ada focus ada video, Hina. Mali na natin ka lang. Ito na yung result ko, ito na yung ano. Kalas, Hina. Said, sabay help pa dagdag. Result ko, mungkin nila ko. اوكي واحد ثاني جديد. هذا بس. لا خلاص. خلاص ورق. تمام. Napakasimple lang gumawa ng chicken strips. Susunod na lang yung iba ha. Abangan nyo sa mga susunod kong mga vlogs. Thank you so much sa panonood nyo sa aking vlogs. Your very own Musikero Muragon. God bless guys. Thank you.